Naitan ka? Sagutan na kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O naitan ka? Naimbag nga oras yamin, papagayam. Sakbay na, at to'y pa ni Auntie Jor. Thank you. Dagiti nalpas ang nagpakablao papagayam, ikantayumot iti gundaway dagiti saan pa'y na shout-outan kan hantayo ko mga agbangbangit iti company a pagtrabahuan ta bawal di jay. Okay, so kablaawan tayo man ni pagayam tayo Rachel de Guzman, ako nana. Always listening from Riyadh, Jose Alejandrino. Shout out to my wife Rachel de Guzman from San Manuel. Ma'am Jo, apo doming mabalin amin, kunana. Kastamat nga pa-shout out man kadagiti padak ana sa magdengdengag iti drama Isuda Lagrimas Gutan, Fevy Ponce, Jovi Gabriel, Edeline Supnet, Jessa Marcos, Ana Marie Cabang, ken Maricel Pagaduan. From Princess Ilona Jane Patawi. Kasamot kani pagayam Louis J. Canaveral from Mindanao. Kan kada kay amin, anayat amang tartarabay, iti amin vlogs ken drama, dito'y channel tayo at Jor Drama Tips TV. Thank you so much. Ket ita, adto'y ti pakasaritaan ana pauluan. Maayatan kanagtiag labas. Dito'y programa tayo. Unay daytan ka. Anyat aramiden nyo dito kalsada ante. Siyempre, ururayak mo't adagiti aglabas a kandidato. Anya? Apay ayang amin? Malay mo, nupurwakan dak iti kwarta kada frozen foods. Imposible, ante. Hanggang manumot nga itinamnamaan nyo nga ipurwak da. Malay mo, nupurwakan dak iti 2,000. 2,000? Di pa ka may busandan, nung sagdo 2,000 ti ipurwak da kada tao amalabsanda. Saan mo ta mabalay na da kayo lang ti purwakan da no kas pangarigan? Isa malabo na itanam naman nyo ante. Mabalin purwakan da kayo ti 2 akindi. Day mo tinta 2 akindi. Kat no riw-riw na iti malabasan da. Isa saggabasit sa ti purwak da no bilang. Ala ka oray may sala ko mga rodon ti purwak da hamburger. Uno saan jay siupaw ti 712. Ay, oray letan kaka. Amag tabagay. Kababaen, tagsipot ka nang iti kandidato adawatam. Naku na adawatak? Nagpuskol mo ti rupak ngayon dumawatak. Nagsasao ka mo manong. Kasla mamirmirao taklaunayat, nagdawat ka nagiti kandidato? Apay nga raw, nga orayam ida ngaglabas di takalsada. Malay mo ngay. No aday purwak da kanya ka 2,000, uno 9,000, uno oray 5 gasulaengan, mabalbalin da jayan. Tapno damo gunggunak amang uray ka dakwada dita. Nagarapaap ka manen ako nak. Awan agitad, uno agipurwak iti kwarta, kabayatan ti kampanya, tabawal na ita. Apay ngay nga raw naglablabas sa taw-taon ta, agipurwak da ti nakapos-poskol abarya, ribu-ribu ada di abarya. Kas kada sardina, sabon, noodles, kape, kada dumapay. Hindi siguro ngam ita, awana ti makukwarta ti tao. Imposible ka mo manong. Maawananon iti kwarta dagiti tattao akasking ka. Ngam ka dagiti kandidato adata kwartada. Ngamen bak nang da. Ay uray daytan kaka. Nakagatang kay ti shampoo lili. Una manong siyakpay, kompleto Tagtagarimaan tadadingdinggal. Makapakigtot kayo maranti. Anya ti dengdenggan niya kut ni awamat. Ada nagagkung agtuktukar itay. Ang mga kandidato dagijay. Aday ta kay manen. Basta adamang nagyatukar. Ibagayo a kandidato. Uray daytan kaka. Malay mo ngayon, no day tayo agiwarwaras iti pagsayaatan dayjay, o di sayang mat.
Kaaruba, ngagpatpatukar na dyan, ante. Day talag sipsipot tar aramidam ante. Intun kwan na ibong tinamnamayo. Unay daytan. Amoy ante. Papel ti warwaras da. Kay sumait. Papil di bangkaw. Saan ante? Papel ngayon tiladawan kenagan ti kandidato. Tay kung kunada nga papilitos. Ay unay daytan. Ay nakitatan. Yay! Dumanaragol ka manan, bibaut. Unay mo daytan manong. Sipsiputam la titig-tignay ko mo. Saan kayo matabibiyangan dyan? Awan mabiyangam kada kami at adanakam may. Adabain may. Apay manong awan nakam kun bain kaw. Tiyak amukin ka ah. Sardingan na manong tamabuisitak. Awan mo ngarutitid mo pagsaya atak. Anya? Ay, mas daawak dito'y lubong. Apay manan. Awan lang arudon ti maitid ti tao iti pada na at tao pakibiyangan dapay. Paspasagidan nakaday, bibaut. Kunada manong ajay masilyan ke magasangan. Panawan ka man langaw. Marengtengan ng manayaw. Ay, awan day takabagis ka. Jak amaw nurupat kwarta, wano poskol ropa. Unay day tan. Tatang, bayan nyo laang ni auntie tapno saan agumura. Amoy mo ti kababalin na no gumura. Saan amangan kan agdigos. Ay, sino ko ba nga iti mabisinan kan mabungsot no kasta. Unay daytan kaka. Kababain nga mintis styling na. Maawatan mo't siguro dagiti kaaruba. Tabakit mo't ni auntie. Adamot na kam, dagiti na duma mabakit. Amo damot tagbain. Tatang, adamot na kam ni auntie. Amo na mo't tagbain. Da kayo mo't. Bayan nyo takaasi mo't. Kaya ti kasta. Agmarang iti kalsada. Ay natatang, timade, kat daytay agmarangmang iti kalsada a makiap-apa, wano makichichismis kas kada makimarmarites, unay daytan. Auntie, isardang niyo pala na ita panagdarusyaw. Makita ka na bampannog kayo, tanay. Pero may talingot yan. Ngayon na, agyaman iti panangisakit mo kanyak barok, kasta kumamot ti amayo akabagis ka. No, kasta nga da ibagbaga ni tatangan te, diyo dengdengge no pakasairan tirik nayaw. Lailo na ni tatang da jayan iti kabsat na. Anya, lailo, panang buwisit ki di Agi na nakay ki dinantay. Alay, lipas kunda ito. Narigat no, subyak tumanin nga ramidon kalpasan ti panaginanak. Ang sa bagay, nakadalusak mo ten. Dagito'y latawa, kada paladpad ti pumpunasak. Nalakalaangan dagitaw. Intun bigat mananante, i-relax yukit din. Di nakadi pa kadanagan kaanakan. Malpasan da ito'y. Isupay nga ramidon ni Lilay, kaasimat. Alright, napigpigsamot la ni Liling na kayo, ante. Kapigpigsaan na amang trabaho, kanagiti matrabaho. Agyaman na kitikin na inbagyo kanyak akaanakan. Siyempre mo da kayo, ante kasla iname, manipod awanan na dinanang. Ay, no si bibiyag day dinayaw. Kadwak kumaita, ama pandita kalsada nga aguray kadagiti aglabas. Unay daytan kaka. Maayayatan kayo mat, kadagiti aglabas, antay. Ay, wala. Tapag sayaatan dayta. Ni antimpay mat, ti kunam. Talaga maayatan, kadagiti aglabas. Oray asino ditan, basta adato kara manggag na, rayaw na. Nasa umon, kabagays. Basta adagtokar, tumarayon na kalsada. Ikakidi makigapas bibaut. Agtala ka mamumanong. Siya man tinakita mo na kunak. Anya gapas mo ta sasawam. Siya lang arodon tagtrabaho dito'y balay, ibaunak pa'y ngagapas. Surdo ka mo ta tao. Kasaraw. Katunggal ada manggag mo at tukar, oray tukar lati ka roba kat matartaranta ka ama pandita kalsada.
Reno babaraw nga agpukapukaw nga agkakanta di takit. Pagarup mo na kandidataw. Mga ti maganap mo. Agam no ing tamakigapas. Ada maganap mo. Ay namanong, mind your own business man. Unay daytan kaka. Ada nagtukar, nakitaan. Insiwot ni Antay, mamapan mangkita tagtuktukar. Wan nga ron tatang, saan sama ta kandidato na jay? Talaga saan Ang mga nagbibidyo okay lang na jay. Nagbibidyo kimot ni magbagam. Kanya nga ron nga na jay tatang? Kitno pumpon. Pumpon? Apay, di maamaw, apim mo sa ni kakatiseng di tadaya. Ay, day tayo marites kan konsentidor abakit di taas si dagtikarayan. Way. Isugayan tinatay. Kano nagsaranta mapan makichismismis. Anyat impatay na ngay tatang. Nagkanser siguro ading iwat na iti kachichismis. Unay daytan kaka. Anta ka dinadawat mo, iti limabas anagtukar, bibaw. Ay masurunak manong. Tiyamom siguro, kandidato dahi jayan niya. Apay katawaan na ngay manong. Uwan tinaray mo, dandali ka pa yun, napatok ma. Pumpon lagayam ni kakatising dahi jay. Uwan nga raw. Agururay ang ngamin iti pagsayaatan. Siyakot nga raw, ti dinawatan da. Tama sa apul ka nung nga mangtudak iti abuloy kas contribution kumut iti daytoy abulan. Dahi takot ngamin. Ti kinamarang mangmaw iti kalsada. Masuro na nga ron manong. Imbaglaki din ata intugot ko ti coin purse ko. Sinalbag ki day. Ay, unay day tan bibaw. Tatang, nimot anti dyan nakatugaw dita driveway akas lagsang sangit. Apay ngay. Kasla mo maladingitan launay. Anya kumamot nga ti pagladingitan na. Gapo siguro tawan mauray na kadagiti aglabas nga adatukar na. Mas daawak tamang namnama launay. Ni aday tanyanti. Apay maladingitan ka launay bibaw. Ay, sa anak maladingitan apulos. Lali. Anya nga rin ti pagladladingitan. Sa anak nagladladingit? Nagsakit to'y nasugat at tumang ko. Nagsakit iti panakaitugtog na iti bataw. Ay, kunaklakit din no pagladingitan ti papatay ni kakatiseng. Anya aga pungay mat. Anay ko nagsakit to'y na itugtog iti bato at tumang ko. Apay nga may nga tugtog mo iti bataw. Nagalas ka mo't manong. Alangan mo't nga itugtog ko at ibagbagik. Iti pa nagtaray ko ama paniti kalsada na itibkulak na itugtog ti tumang ko. No kasta, na itibkul ka matlaan. Kunak itay no saan. Pinukawam ko man, adag iti limabas nagtuktukar nga agiwarwaras iti papilitaw. Mga sarkamanan ako nakmanong, unay daytan. Tumaray ka man nga talbibaw. Ape aya. Ada kami limabas nagtuktukar ka nagsasaw. Ada aya. Kunak man no nanggagmaw. Diyak nangag. Ang minakman kitaan. Sigurado a kandidato day jay. Mga no punirarya man nga agipumpaon. Unay daytan kaka? Malaing kan. Tumaray kan, tapno makamakamaw kasla nagpartak ni manayaw. Sikan manong ti tumaray no kaya mo. Pagbalbalinan na manan nga wanakem na. Saan aya? Adagi ti kayat maw. Maayatan ka kadagi labas. Iso akay kayat mo matito manaray. Malaing kan, darsaw. Unay daytan? Wano saan? Kastoy laagan, tiaramidam, tapno saan ka na tumanaray. Anya manon ti pangsurdom kanyak manong. Mangitugkil ka iti upat akawayan di tagay.
balik mo tamutin iti ulas. At pam iti sakaw, iti kasta, adda pagyanam nga agbantay iti 24 hours. Tapno sigurado, mapalabas mo amin na pag-aayat mo agtok-tokar ka nagsasaw. No adda lumabas nga agtukar, para madagaos, orelo, kanti punerarya. Unay daytan manaw, pagbalbalinin na mutin nga interesado launay ka nagiti kandidato. Kaya't kulang mo ta makita ti ruprupa da, apay dakas. Isumay, kaya't mau akitaan ida san aya. Maayatan ka kadakwada no lumabas da. Isu nga aramidam, jiin suggest kao. Unay daytan. Nalabos ti amayaw ka kaanakan. Nalabos na talaga ni Manong Unyor. Pagbalbalinin na kamunol. Apay aya antay. Yak magustuhan ti taabas na. Agasam, tanwad na lumabas sa kandidato, kantsawan nak. Imbaga na, amang itugkulak ito pat akawayan ni Jay Gate. Kalpasan na, palikmutak kano iti ulos kan atapak iti sakaw. Tagyanak kano ijayan iti 24 hours. Kat para kano amin nga labas nga datukar na. Ha? Mura daytan kaka. Agasam may dagita. Kaslaak mo laubingan nga wan panunot na iti kastangar aramidon na kanyak. Ang angawan na kayo laeng, ante. Kabsat yun ay jay. Sa saan nyo asinsintiron. Ang hindi nak kumamot pagbalbalinan nga ubingawan na akim na at masayar mo tirik nak. Wala. Bayan nyo, ante. Ta kasaritak ni tata. Uradaytan kaka. May anyaw masair tirik nana. Tapno sana nakasya kasla ignorante ya makangagiti agtokar. At tumarayla adagaw. Masyanak mo't kini anti tatang. Mariknak ti marikrik nana. Isu adiyo kumamutan sutilon iti banag apakasairan unay ti riknana. Uwan mo tatang. Kapno sana na tumarayla adagaw. No adamangig na kandidata tanay kababain. Kasla agtatakon launa ya mapanagdawat kay. Isu ngayon singasing konti kasjay. Saan mo't nagdawdawat ni ante, tatang? Kitaan na lang kanumot ida? Katkas ko na ni ante. No arday da, awatan na. Ngam no awan, o kailangan kanukin ko na. Isa bayan yung tatang. Basta awan tiriri. Nga rod, saan mo't aman nakiriri ni ante? Nagragsak tupay abakot, kun nagagat. Saan akas kadagiti daduma babakit di tangag kukurot. Ni anti katruma na baho akanayon. Anya pailat sa pulin tayo ngay kankwa na tatang. Nasingpot ni anti tatang. Isu abay antayon. No pagasman na ang mapanbuyaan dagiti aglaba sa kandidato, bay antay latan. Takas ko na, kitaan na laeng kanumet dagiti ruprupa da. Unay mo daytan kaka. Alamang Unyor, maawatan nyo latan ni kabagis yo abibot. Saan mo nga agdawat iti kwarta ako nana, no dayted da ka awatin na, daytati ko nana. Ken kayat na lang akitaan ti ruprupa dagiti kandidato. Saan nga ikan iti madia kay papanan ti pagisman ni kabagis yo abibot? Ta saan mo't nga agis istambay ako nana? Saan mo't makichismismis wano agar aramid iti riribok? No di kat naggagat ngagtrabaho iti pagtaangan, ken nasaya at nga anti ken kapsat. Hala, pagkikinaawatan nagiti bambanag tapno naragsak kayo asa nga pamilya. Ditan gagayem, tinagibusan ti pakasaritaan ana pauluan. Maayatan karagiti aglabas. Dito'y programa tayo, unay daytan kaka. Agyaman kami itin ka ay panang tarabay.